ye mo akwa Badom TV Badwam dwumade no eso ye de nwum na hyase de edu so no ye Badwam kase ne na Awurade asese nnenso atiasefo no me ne umienu ye ka ho ebie eni de mu ye hwasa de nsam no nkyeremu no etie ne ne mu nsam ene FDA mpanifo aba be kyeremu de ntia celebrities one man womo mo de rofa ensa anase alcohol ho ye de ho nsam no nkyeremu no ebebro yabebwera yensa foforo mu na yahwe nia ekoso ene yaba beto dwase 91 million a ye nipa wa bibra mamu a yenya ohawo ewo enuane emu a de yare ebre yen eye WHO mpanifo ene de sansemi atudwa eno ne nsem bi na no pay me de browse Adom TV Badwam kase o share live on Facebook/Adom TV Extra Go TV eye 119 DSTV 280 or YouTube Adom TV2 o searchie na ubenya ye bidi de afia amankwa tamaklo afia ni de monsam no nkyeremu ankasa eni FDA mpanifo aba be kyeremu de ntia ene wonma ho kwan ma celebrities emodero emfa ensa eho oso won mo ye we sebe yom bebo ganafo eho eban afri ensanom eho Deputy Chief Executive Officer Food Division Ora Roderick Kwabna Dade Ejei on the distance me etuja yedi mra ne ye adwuma ene mra ne say na tie se wo ye celebrity a nkofo timi hwew na omo judi a yempese oba begina nsa ho ka sem papa bi e kire yempese obegina ko ma nka say ye gi yemfase ye yi omo ano aduane afiri ho da bi kwakrakra rather ebuo ne yebu omo ene enim so asem a omo beka no e wo effect ene ye wo research e wo ho a research resi nkrofo saa begina ho kan nkrofo nkwala no etie a kirem ne bedi omo dam etie yempene saa de no se de mra ne tie no etie mra ene ye di so se de mra so kan se omo ye infant formula no omo ye nkwala aduane no omo so yempene omo mamo nye advert e wo nkwala ne ho aduane so omo hia nkwala aduane e ye doctor ene obeka se ebi omo hia eti yempe hu se mra ne wo ho enye celebrities mamo dwen se omo pe na affect omo yes companies ne krampo omo ye advert no yempene so omo de advert no billboard omo ba ko see school ho baby school be what it should be away more than 200 meters away from a school. It is not allowed. We won't say alcohol and say advert no ye be before 8. Program Manager Adom Non-Communicable Diseases World Health Organization Dr. Joan Anson na wasi abibremu amai enkoano enipa bese 91,000 ye yenya yare free yenuane ahodomu afibia na enumu nso nipa 137,000 na meno so eto ananamo ensiedo Adom TV kase etwaso. Globally, an estimated 600 million suffer from foodborne illnesses annually, with the highest foodborne disease burden in Africa and Southeast Asia. In the African region alone, 91 million people suffer from foodborne diseases annually, resulting in 137,000 mortalities, which accounts for a third of the global death toll. The most affected are vulnerable populations, such as young children. Foodborne illnesses are usually infectious or toxic in nature and caused by bacteria, viruses, parasites, or chemical substances. Deputy Chief Executive Officer of World Food and Drug Authority, our Food Division, SO Roderick Kwabna Dade Ejei enso editu dwa se ye kasi ye betena ase ne ase ye behwe omo de sebe ye friend heavy metals egu ensuo nim ne ye bekasi ye beblemi omo a ye hiase ye nyina ye beka bom ye ne ahemfo ye ne ye friends obi friends opinion leaders ye ne police ye ne army ye ne food and drugs authority ye ne environmental protection agency enye emra ye ba betenetene ya tane ya blemi obi hiase sase ye tena ase ne ye Oswafo ya wo share energy honsam so ye Dr. Matthew Poku Prempe na eneyi wode ne nkyeremu aba na nu ntamu ne yese de ne nka ne nyina ne na so no wo kyerese enye dum so na ne kasa mu wo se nya haw ewa adwumayefo ne ankorankora so de
ene wakopie mu omrahye bedwafie mu na yebisebisa ne nsem efa nyina mu ahoden mu ensem se de tie ho no de sansemi ekoso na de osi ejina so ntima yen kan ya na nyina ne so no eni. The Speaker, consumers were experiencing outages due to a number of factors. That included localized outages due to overload on lines and transformers. So, Speaker, there are certain areas in this country that all of a sudden the number of people resident or the businesses that have accumulated, especially I can give an example of parts of East Legon, which was a purely residential area, now has become one of the major business districts, increasing power consumption, thereby hampering the existing lines there. So the transformers and the lines have to be updated. Rane kasa yemu no wachire mu se saa kwansidi a wonum ahia ewo enamahoden ehu nsem eka ho bi na ama enamahoden no edundundundum. Speaker, at the time the questioner put the question, Sempa had an emergency valve leak, which meant a complete shutdown, losing immediately 340 megawatts. That also contributed. And then, last but not the least, planned maintenance on Amandi power plant was also ongoing at the same time. The emergency outages, sometimes also requested by a grid company, had contributed. So there was a myriad of factors that unfortunately had happened that were causing power outages in different parts at different times. So, the reason why ECG went further to say that they were not load shedding, because most of those instances were not planned, and so they couldn't have come up or come out with a laboratory units. Yeah, Menshia Government Hospital, ne Confornoche Teaching Hospital, and in our Kumaseno, one more outum, Ninanes, a Medical Laboratory Professional Workers Union at Yetuya. Enti woko consulting room a doctor chira wo se bia kwaye nhwehwemu a na is a private one na wo mbema wo do ani a chira yo how pa nura na se woni se okache Adom TV etwaso medemena na aba yese me nkoda abo menye obi nhwe ma me akora no wo enti me sra wa da mensa ye na na chwe ni hwe yen wo nura anura no wo ye wa ye fita medenaba ese me mfa na nkola abo wo maame oba abro wa hene na me kofa da abo sika nti me sra nana the doctor for no se pe bia wonye mae ayafo bia wo ba beji ayahwe na watwa so akola laboratory akohwe wo mogem akire se ukwa abonten na se ukoye lab na ne boarding pa abonten ne boarding bisa me ko no mogem 6.7 ebi so hanso ke bia record bia 5 million and 6 million abonten die higher pa eno echi Adom kase ene Dr. Eric Kofi Edua wono ene ye Asante Regional Chairman ma Medical Laboratory Professional Workers Union bonkomo ye feli say in fact enye ye pe say nke bedu sa adrewe but ye the information no call ye say ye say ye ntenase na ye nsiesie ne ma no emi so mo mfi na members nankasa tebuofu because we be the same hospital now we need a juma na so no okay now we okay in fact I na drink kakaka and at the lab department no so year cancel almost a treat no one of the department almost the raise Sikama hospital there's no department in the hospital almost me raise kapa lab no in the raise ska into a department be to say I mean I don't know unso mama anaso omonye okay no monye mo ekramponfa Adom TV Badwam kase na ohwe no convener the man locked up investment forum holders forum say ne Ghana yensi kasam ne ade no atete apansam a enyehwe nya ne say adehye investors sika akwakodi ba bia aban na yes wonfi wo mo nyina ka huntia oni Adom TV kase atwaso market bi a beka say ye stable no na nye market enkofo sika hyem na omo nsenka na how say market no dey stable market is stable and they say go and come utumi wuram no dey waba anytime person do sika kotu bia koto anytime person do sika bia akoje then you can say this is a stable market na market a sika hyem no dey untumi nka say dey stable
enti na me say omone World Bank any IMF any donor other donor partners no enkasa na omon preso say no munim say we kura na ho ha omon chiro say asema wo honi tokro bi da hodeda DP aba no nti den a odwen say financial market no institutions no bi hu ba kire won nti so omho kire won a no mo de IMF first financial stability fund no aboa won and what you carry to us say nei emabuno kura ni nye so wode won sika be investment biem kame ai say won mo ye investment no enkokora ne mrewa waye wadwuma aduru be semfie aduonum eno nso enya de ebeboa omanyi nti no akwama ye memu the habit of investment no akwakwa say empanifo no omo ekọ omonim empanifie so no ena ye investment no na mafo no 40 45 for say life start at 40 and so for 40 for no nyina na busa on say investment amowo ya he ebi afre 1000 unyemu 10 enti ubo hu say investment no ya akwa empanifo but yes say say momo ma we enka ohene popro okoji amaya sie edukran otosumienu ede na disrepa na eto apostle community no enim se ne yakoso bia wo ho ntamo no wontu ni nyina ngu na emum wompre se no kwaridie ne asomdwie be ye adwuma ni nyina ye menteme ho ase bia awo ho achapa wo apesu kobi traditional area ho sentwefo nhia mudi ase na nana de adesrei etudwa de ye kantia wa ne se krono de eyeye nananom de bibiara ewoso eyeye de na de ye kan no se ma obiara anye ntum na de omba ha betra ase keka aye ni nyina no enya no kware eye ntro e no mba bediye na mo nkrata ye nsema ya kan nyina so no nkrata da so ohwa ahensie chieftaincy acts de omo achichi regional house omotiti district assembly municipal assembly ne de kan ho nyina no nkrata ni nyina edin da so ye apisukubi fasa kwanya no so edit wo manfo enim sa asomdwie ene hia na odit wo apostles fo enim se wonye no kra ne ntum na wantwantwi bi eda wontem no wontungu no wontena asomdwie mu sede efrimfie pii ne wo mo atena no a de asomdwie ne yepe sede ye ne on betena ho asomdwie because baby asomdwie ni no ya na mpontu ni ho ye kan mpontu djuma ye nyina no wo ba apisukubi a ya ye mpontu djuma bebre apisukubi ye kura enne e kra be nyuma e koso nso mo nko asefo djuma ye wi a ye ne omo na chimpo pepe wo mpo disin ye ena sese kura aware abam ya ne omo aware yawo afra enti ye de ready se nenne nksa de nkabo mu wo ho wo ye nananom mre wo mpanimfo no mpo free mu ye nananom ye wo mayikase apisoku bi amamre kwan so no ye ready se nenne wo penkabo Ejmayefo ya womo ayifo Wood Village abontrene se wonfutu kwan no saban assembly womanka momo ama meyedia wonbeto wani no na won wasi kwan no Adom kase etwaso last 2 weeks Pragia ebasa no obofom ebasa ekoto maame ne nado no ko nya mo fe o heye ne ni anom ya ye ho ye dwuma wona mado afri nyipa no maame litiem besia penfo ofri abobo ya no mo tofom penso ya to aba ntonto ko mo omro mo hwe so onto dem a ya ye to ndia da kor obo da bo so no na kwan ye siwun aha kwan so no okotwu class of indunko onini da kor obo da bo so no ya twinwere na egu kwan no because yanso ye if you tira ye kuta ye nyemmofra ye hwe won enwachi okade to aso se ne kwan ne da ho no ma obi amfa ne nsanka ye no ne mfuturo bia enha wo mo so sha se wo be ye pe a contractor no eja kwan no ato ho no ama sese eha wo mo pa ekwan wonjuru do no ye ko town kwan a amra ketenketi no dem wonjuru do no ne ye tae ye eduma fine ti se wan hwe na wan maya wan se apato wan hina na so ada wo so ye no wan ye na all ho hen bebre se agana no ribi nkoye na re kampa na wo so ye politics asam na ma wantra soro ho na wombu ihan nka kama na yegu ase na sabe yan yanya nyipa ma wantra soro ho na wombu ihan da sabe yan yanya nyipa na mom odo abato bra wa abakro hen da bi so ye hian na yeke wo mo modern wo mo hwe patia saban Enye no so na Adom TV Badwam kase na hana bema kwan na no pay ye de asiase da ye wodia erade fa nkomra somdiem ne mum koso ane ntena
our Facebook and our YouTube Adom TV tube. Within the affair, among Quata Maclo, Yaquaba Yenche, the one crata online stories are Kayan Sano. Edit was so.